kwa Clement ndi umukozi wa kampani ya Neza Online TV. Twatembeye mu murenge wa Fumbwe muri Rwamagana mu Nyakagunga, umudugudu wa Kabeza. Twagiye gushaka amazu agurishwa kugira ngo twifashe n'ibanza. Rero tuvugana ahantu bita i Nyakagunga, hafi ya sitasiyo, hafi y'amashuri haruguru yo kwa muganga, aho tugiye kureba inzu igurishwa iri mu nzu ziremereye cyane hano i Nyakagunga, isaba miliyoni 50, ziri mu busitani bugari. Turabibereka neza, annexes ikodeshwa ku muhanda. Ikibanza ubona ubundi ushobora kuba wakoramo n'ibindi bikorwa runaka. Tuhagaze tuvugana ni annexe muri kona, ibyo duhereyeho yari iri ku muhanda aho tumanukiye. Ni annexe ikorerwamo ubucuruzi. Bamanuka gato tukayisatira, nayo murayibona. Ni inzu nziza ikomeye, ibyumba 5, igari, saramanje, saro ngari. Turagenda tuyigaragaza inyuma, tuyisatira neza, muragenda muyibona. Irafite n'izindi annexe mu gikari, nazo tuzibereka. Harimo icyumba na saro zikoreshwa hanze. Bagiye kubabwira ko n'imbere ifite salle de bain na toilette mu imbere ubwayo. Inzu rero nta gikanganye cyayo, kuba iri muri quartier nziza, cyo nabyo ugereranije n'ibyayo rwose ko ni inzu ikomeye. Ubona rwose umuntu yashaka kugura yakugurira. Twakomeje tuzenguruka inyuma yayo, n'ahantu hari kugaragaza ubusitani bwayo, aho ushobora kongerwa kuhakorera n'ibindi bikorwa. Ikibanza rwose urabona inyuma. Tukaba turimo tuyisatira gahoro gahoro, tugana n'imwe dushaka no kuba twahanagara turebe ko haba hameze. Ubu turacyari inyuma, ko tugenda umuzenguruko wayo tugenda tubereka. Ni inzu ngari cyane kandi ikomeye, mu nzu rwose ubona ziremereye hano i Nyakagunga. Ubu hano twageze mu gikari, berekana za annexe zo mu gikari. Ni annexe y'ubucuruzi, nako iyo ikodeshwa y'ubucuruzi twayibereka. Mwagenda muhabona gahoro gahoro. Inzu ifite inzushi na toilette, ikagira n'izindi annexe ku mpande zindi bagenda bakoresha mu byari byayo. Ifite ibyangombwa byose bishoboka, irakomyemo imbere y'igikari, mukagenda muhabona. Ni inzu mbese bubatse mu buryo bukomeye, nta kintu na gitoya na gito gisondetse rwose. Urabona ko ari inzu mu gikari cyayo, irafite amasuku. Ubu tuyigeze imbere, aho twinjiye muri saro. Murabona ni saro ngari, saro ikoze neza rwose, ubona ibereye ijisho. Saro yayo ni ngari pe, ni ushobora gushyiramo intebe zose ukeneye. Irafite na saramanje nayo nziza ngari, ubona nayo ibereye ijisho rwose. Ubona ni inzu ikomeye cyane kandi bitayeho mu kubaka, bashyira ibyuma bifatika. Turakomeza hano mu makoridoro, afite bya byumba 5 na za dushe na toilette imbere, kandi ubona ibyumba bigari. Inzu rero twabwira ahantu cyangwa mu Nyakagunga,
hafi hose ibikorwa remezo amashuri aho kwa muganga esanse kaburimbo ni hafi cyane ntabwo ari inzira kure rwose urarinze kandi akanika rero irebe muri uko imeze ababasha kudukurikira kuri urubuga rwacu mushobora kudukorera subscribe kugira ngo mujye mugerageza kubona ibyo tuba twabashyiriyeho mwakoze cyane cyane. You and me, both you and me, both